أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben Rümeysa Karar. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Zeytinburnu İlçe Müftülüğü'nde 2 yıldır görev yapmaktayım. İman Diyarı Kız Kur'an kursunda hafız hocalığı olarak görev yapmaktayım. Bugün 25 Ağustos 2025 Cumartesi günü Cemal Akbalık Camii'ndeyiz. Burada Kur'an Kervanları programını gerçekleştiriyoruz. Programımızda 25 hafızımız var. 13 erkek, 12 kız olmak üzere Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyorlar inşallah. Hafızlarımız 5 hata ve 15 takılmadan fazla olmamak kaydıyla ezberlerini bugün hocalarına burada veriyorlar. Öğrencilerimizin yetişmesine vesile olan anne babalarına, hocalarına canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Programımızın yapılmasına vesile olan Yusuf Has Hacip Vakfı'na ve İman Diyarı Akademisi'ne canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilhassaten bu caminin kapılarını bize açan cami imamımıza ve ilçe müftümüze de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amin. وأكون في عمل التطوع قدوة، وأصوغ من عزم الرجال مجال. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. فأكون بالقيم العظيمة جدولا، نسقي الحياة محبة وفعالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها للنجاة نزالا. هي هكذا قيم النجاة تحثني، فأخوض فيها. Ben Südeys İmam, Fənni Məktəbdə 9-cu sınıf oxuyuram mən. Bugün Kur'an-ı Kerim'ni səhər 8 yerində başlandım, 6 tükettim, elhamdülillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Min ismim Muhammed Eydaroğlu. Bugün Cemal Akbalık Camii'de 8 yerimdə başlayıp saat 6 yerimdə cemi yani 10 saatte 30 parkurun bir oturaş tükettim. Allah şükürler olsun. أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.